Imamo još jedan poziv, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja sam vozač prometovao autobusa, imao bi pitanje za gospodina, može li samo protumačiti činjenicu da u Splitu gotovo sve autobusne stanice su permanentno okupirane osobnim i dostavnim vozilima koja su tu jednostavno po cijeli dan. I mi vozači prometovi ne vidimo nikad da to neko kažnjava. Možete li to? Šta se radi po tom pitanju? Ne. Zašto je to tako? Kako je to moguće? Jer to postoji u drugim gradovima? Jer to neko vidio da ima u drugim gradovima? Pa, ovo je već dio možda i kulture prometnog vozača. Nema šta pretpostaviti, nego gotovo sigurno da prometni propisi se krše kako u gradu Splitu, tako i u svim drugim gradovima. Ne trebamo biti sada i misliti da to tako nije negdje drugdje. Međutim, u odnosu na problematiku prometovih autobusnih stajališta već smo razgovarali na nivou grada i moram sada kazati u vlasništvu grada, evo neka možete mi ispraviti, ja dobro ne poznajem tu strukturu, ali i promet kao javno poduzeće pripada gradu. Prometno redarstvo grada Splita pripada gradu. Dakle, prometno redarstvo sada ima ovlasti da kažnjava promet u mirovanju. Tako je, jasno da ima i ovlasti i jasno je da ne može se očekivati da policija bude na svakom autobusu stajalištu. Osim dostavnih vozila i osnovnih automobila koji su prekršili problem na stajalištima prometovih autobusa su i drugi autobusi.